Thutha wa gukorwo ekite interview nyingi cia YouTube kuma riria eyumiririe na kuga muini Heze Ndung'u ni arikitie kumutiga, riu Mary wa Heze ni ahete aria othe mekite interviews nake macitharie narua na mituki. Mary amerite wona maga gucitharia kumathitanga kwa YouTube ithario. Akenya mwena wa comment section mokorwo makiarira kaundu gaka na magiko makiuga ati mundu ugwitwo Mary wa Heze ni kugia aragia andu tondu no wetete aria magikoragwo makimwika interviews na Kenya magiko magikomithia kaundu gaka na njira nene muno. Na Purity Murithi akauga Mary ni uratugia riu, na Martha Ikiara akauga kwani alikuwa amelazimishwa, na Monica Nyawira Charles akauga ni agurukire riu. Na Joseph Mungai akauga what a man can do, a woman can do the best. Now see how Bangi has done to her. Na Jemima Nderi akauga I'm a villager from Moteine village, welcome. Gukuru kwa Mwangi wa mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene, ukorwo gi subscribe thini wa YouTube channel ino.